अहनबदा मरुओइबा पाव ख्वाइरम्बन कैथेलदा अंडरग्राउंड पार्किंग साबा हौरे इमोइनु इमा कैथेलगी मखादा सागलिबा पार्किंग असिदा अमुक्तदा गाड़ी चहुमगनी फुमु थाबा यागनी हाइरी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डेदा टेली कंसल्टेशन दा मणिपुर न ख्वादिगी फबा स्टेट नि हाजुना इकाई खुनरकले कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुखु हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रे अहोंग पुंगी वाथोक मियामगी वायल ना वारेप अहुम लौख्रे खुराई अहोंग पुंग लाइफम लेनबु राम जन्मभूमि गुमना वाथो ओइहनबिगनु हाइरी मितई मैतई की एसटी लिस्ट तंपाक्ता ट्रेन यौरक्त्रिङैदा माइ पाक्ननबा होनसि हाइना एमएलए लोकेना फोंदोरकले जन्माष्टमी अमसुंग कृष्ण जन्म हॉलिडे लिस्ट यौरक्त्रे रिव्यू तौ हाइरकले मंगाल लैमना मितई चनु की मिंगथोल फंख्रे चीफ मिनिस्टर गुजरात चटननबगिदमक ngarang इम्फाल थादोख्रे हाइरी बेस्ट ऑफ अमिक इम्फाल वेस्ट की प्रिलिमिनरी राउंड पांगथोख्रे अमदी सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 ब्लैक डे नेसोना एनई स्टेट पुमनमक्ता प्रोटेक्ट तौख्रे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग ताबिरिबा सिंगबो पुष्पारानी लाइव शोमना तराम नोकचरी ngasi poinu ki tara mapani panba इंग्लिशिंग अनि कुनगनी थोय दिसंबर की तारीख तरागनी थोय निंगथौकाबा नुमित असिगी मरु ओइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी मणिपुर की मसिंग यामलबा नुपी सिंगना ब्रिटिश लैंगाक अमदी मणिपुर की महाराष्ट्रना चथक रखिबा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सिंग अदुबु यानिंगदबा उत्पा ओइना कुमजा लिसिंग अमग चमापन कुंथ्रागा मापन की दिसंबर तरानिथोइदा हौखिबा इहौ अदुबु निंगसिंगबो ओइना पांगथोकलिबा नुपिलान निंगसिंग थौरमगा मरी लेनना मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मिनिस्टर सिंगना पाउजेल पिरकले गवर्नर की पाउजेल दहाई मतम अदुदा मणिपुर की नुपी सिंगना मपानदा सेंग थादोकपा थिंगनना स्टेट दरबार की ऑफिस ता थोमजिनखि नुपी कुनगा माथोय अमना असो अपन नंखिबा थौदोक अदुबु निंगसिंगबो ओइना नुपिलान हाइना थौरम पांगथोकतुना लागे नुमित असि मणिपुर की पुवारीदा यामना सिंथानिंगाई ओइबा नुमित ओइरी मणिपुरी सिंगना मतम अदुदा लैखिबा नुपी सिंगी थौना अदो तुंग इंदुना चटपा मथौ ताई हाइखि इम्फाल मयोल लैरिबा पौना कैथेल मसजिद रोड अमसुंग इमा कैथेल की नाकलदा मवोंग मरिल तादना गाड़ी पार्किंग ओइसिंदुना मियामना चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरिबा अशी खरदंग ओइरबसु को अननबा लैंगांगना लौखलकपा खोंगथांगदा इमा कैथेल नंबर 2 इमोइनु इमा कैथेल की मखादा अमुक्तदा गाड़ी मचा चहुमगनी फू थाबा चन्ननबा अंडरग्राउंड पार्किंग सेमगटपगी थबक चथबा हौबगा लोइनना मथंग सहीगे मार्च फावबदा सिजिनबा याननबा लोइसिनगदौरी इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन की सेंथांग मखादा इमोइनु इमा कैथेलगी बेसमेंटा मणिपुर लेंगाकना अंडरग्राउंड पार्किंग असी सेमगलखिबनी पार्किंग असी बीटी रोड लोम थंगबा सामू मखोंग लोम थंगबा नाकलदगी चंगफम ओइगनी अमसुंग मसजिद रोड लोम थंगबा नाकलदा थोकफम ओइगनी पार्किंग असिगी रेम सेमगटपगी थबक हौजिक चंगचिन बहौरे अंडरग्राउंड पार्किंग असी रेम ओइना हापकदौरिबनिना इमा कैथेलगी
Sangthok sangsin yananaba semgani hairi. Underground parking semgatpa asida thengnaba khudongchadaba kharagi matangda pau asina makhatana hai. Hauzik kaithel asigi basement da hapliba lighting system asi parking oibagi mawong da haptabana masi hongdokpagi tangai fadaba lei. Maram asina lighting system asi na hongnana semdoknaba thabak laukhatgani hairi. Parking asigi manungda ising chumtharakpa yaurakpa matamda madu chingthoknaba hana haplamba pam adu yadabana madu anauba sindokpagi tangai fadaba loiri. Hariba thabak sing asi athuba matamda sangsinbaga loinana parking sembagi thabak asi thenglabada mathang sahigi Mars phawbagi manungda loisinanaba pandam thamli hairi. Parking asigi ticketing gi matangda pau asina makhatana hai. Hauji Imphal Municipal Corporation na lepagi matung ina gari macha ama pung ama parking tawbagi mamal asi lupa tarane. Masigi changda ahanbagi oina lawgani. Miyamna parking tawnanaba gari thawjilakpa matamda gari changphamda kiosk ama thamduna madudagi e-ticketing tawgani. Mafam adudagi ticket lawraga thokphamda thamba kioskta amuk ticket adu scan tawraba matungda gari adu thawdokhigadawribani. Parking asina loisilakpa matamda Pauna Bazar gi tangkhai ama Masajid Road Imphal Kaithel Kasturi manakta khamliba gari macha sing haiba parking asida oina khamhangani. Loinana hana parking oiriba mafam sing asida gari khambada athingba thamlakadawribani. Asigumba khongthang asina Imphal City manungda mi chinbagi chang hanthahanbaga loinana mawong maril tatana gari khamjinduna miyamna sathok chasin tawbada khudong chahandriba kaya asi kohanba ngamgani. Amaromda Ima Kaithel number 1 amasung 3 da hana mahut Dipamena Kaithel sing asigi makhada underground parking system semgatuna gari achobasing Kaithel ani asigi basement da khamananaba thabak paikhatpa hauramlabani. Adubu kumjalising ani tarataruki January 3 da thokhiba akanba yuha hakibagi thaudok aduda Kaithel ani asida amang ata thokhiba aduna maram oiraga nongna semgatpada foundation asi reinforcement tawkhibadagi parking semgatpada khudongchadaba leibana mafam ani asidi parking onthokpada khudongchadaba kharadi mayoknaragani haina pau asina makha tari. Smart City Mission gi makhada Imphal manungi parking system asi mawong maril tana semgatnabagi damak pilot project oina lottery parking oina mafam marida aduga multi level da car parking system mafam anida sagatnaba thorang tawribani. Lottery parking semgatgadoriba mafam singi manungda temporary market Nagamapan Sanjen Thong manaki Nongpok Torban gi parking loinana Kabo Lekai da leiba secure office building asidani. Hariba parking sing asida amuktada car nifuga nithoi amasung gari macha humbudraga nithoi gi capacity oigani hairi. Amaromda multi level car parking semgatgadoriba mafam sing asi Kangla Park maningda leiriba lenga ki quarter oiriba mafam amasung Kaishampat ki ariba power house leiriba mafam asidani. Kangla Park ki nungchup thangbagi lenga ki quarter leiriba mafam asida semgatnaba thorang tawriba parking asi amukta car chambri thamba changani amasung Kaishampat ki ariba power house leiriba mafam asida semgatgadoriba parking asidana amukta car chamaga yankhai thamba chanba parking oigadoribani hairi. Chaliba chahi asigi December 18 phawbada center na Manipur gi damak hangdokna bakhanghan khiba health and wellness center masing shuba ngambaga loinana mapung phana thabak tawhanba ngambabu sakhangba oina center na Manipur lengakta mana pirakre. Uttar Pradesh ki Varanasi da nahandagi hogduna chatharakpa Universal Health Coverage Day 2022 gi thoram gi ngarang nini chanba numita hariba mana asi Manipur lenga ki
Health and Family Welfare Minister Dr. S. Ranjan amasung State Health Mission gi Director Dr. Somorjit Ningombamda Union Health Minister Mansukh Mandaviya amasung Uttar Pradesh ki Chief Minister Yogi Adityanath na khusinarakhibani. Nahandagi hogduna Build the World We Want a Healthy Future for All haiba theme da chatharakpa thauram loinana leiba asigi state singi health minister singi conference da sakhangbagi mana adu Union Minister amasung Uttar Pradesh ki Chief Minister na Manipur gi Health and Family Welfare Minister da khusinarakhibani. Manipur gi oina leiriba health care facilities sing asibu Health and Wellness Center oina upgrade tawduna miyamda ana layenggi thabakta hena khumang chawkhilhanduna lakpani. India lengakna Manipur gi oina chatliba tha asigi kunthraga mathoi phawbada mathau ningthina pangthokpa Health and Wellness Center masing chamriga sumna ahum hangdoknaba pandam thamlaga thabakta onthoknaba sinarakhibani. Lining Thau Sanamahi Sanapung LSSP na sinduna pangthokiba mangarak suba mitay janu contesta Soren Sangbam mga laymana mitay janu gimingthol fangle Maharaj Chandrakriti Auditorium da pangthokiba thoram da ani shubi mitay janu 2022 gimingthol na Piral Janu Arambam ahum subina Elangbam Mina Kumari na mingthol fangki loinana Thaugal Lojat Phajabigi mingtholda Karam Ditta Chanu Ningthibi Khongthanggi mingtholna Haubijam Kabita Ningthibi Chamlanggi mingtholna Leitan Them Ayingbi Chumhatpi Minoki mingtholna Piral Chanu Arambam Thauna Phabigi mingtholna Nikita Oinamna Taki Mitei Chanu 2022 Thausilupki Convener Pawasi Makhata na taminasi. Waikhom anan mitay na hai December 8 da pangthokiba mapung oiba thoram asigi mangoy na tonga-tongan ba thawgai kya changdam naroi sa ehenbi singda pangthohanki tonga-tongan ba thoram gi manung chana November gi tang kunda laifam chatpagi thoram ama takyen lairembi poirei hanbi amasung lining thau nauthingkhongi Michael da pangthokhi Thauram asida inat ki thauram thaugai kayada mangjil thana mayam bulu singkhiba lanchenba mitaina sangdam naroi singda wareng amasu ihanki mathangi thauram oina November tang kunga tareta cheng khaiba wai taiba amadi phu hobagi thauram nompok sanjenbam dalaiba nompok ningthau palu ngamba ima panthoibigi makai phamda pangthokhi loinana December Marida Yoga and Physics Institute and State Uripok Yambem Lekaida Nachom Semba Amadi Wakhalon Phongdokpagi Thoram Pangthokhi Malemgi Haugalakliba Chawkhat Khongchat asida Yelho Inatki Mathau Taba haiba Hiram asida Changdam Naroi Singna Masa Masagi Wakhalon Thamnaki December 8 da pangthokhiba mapung oiba thoram asida punna Sakhenbi taraga taruk na saruk yaki Wayel Loy oina mutum maniton mitay Dr. Elangbam Indira amadi Buddha Singtham na saruk yaki maruoy na tangkak ahum ayuki sintha Lai harauba amadi ake amaw haina thamki Isagi hauraklon Fijet Leiteng amadi inat bungaktuna thamnabagi pandamda pangthokhiba mitay janu asibu mai paknaba wakhalongi Pangalgi selgi loinana angamba hiram kyada tengbang pibirakhiba singbusu tawbiban khangba uchari hainasu makhatana phongdorakhi
Apunba Manipur matam isai Kanglup amik na leptana sathaduna lakpa Best of Amiki oina Imphal West District ki preliminary round ngarang pangthokkibaga loinana makok mathang tarabasingshu khudol piduna ikai khumnakhre. Amik Imphal West branch na sinduna ya school Janmasthan da laiba Siko club ki hall da preliminary round asi pangthokkibani. Ngarangi preliminary round asida Mangiras Nongthongbam na ahanba Sagol Sem Kisibani na ani shuba amadi Irengbam Manos Maitai na ahum shuba taki. Tharom asida Bharatiya Janata Yuba Morcha Manipur ki President Balis Sarama, Amik Imphal West ki President RK Birendrajit amadi Amik Head Office ki General Secretary Mayengbam Dhananjoy na athoiba mithunglen sing oina saruk yakhi. District singi preliminary round da khangatlabasing asi state ki thakta pangthokadoriba Best of Amiki Changdamnabada saruk yagadoribani. Gujarat Assembly Mikhalda Mai Paktuna Chief Minister oina khankraba Bhupendra Patel ki wasak lobagi thoromda saruk yarunabagi dama Chief Minister N Biren ngarang Imphal thadokre. Chief Minister N Biren ngarang nungthil pung ama makhairom taba matamda Delhi gi dama Imphal thadokhi. Ngarang numidang Delhi da lamdal laba matungda ngasi amu Gujarat ki damak Delhi thadokhi gani hairi. Tha asigi tarik manga ki tongan ba pungpham singda numidang phawbada khurai ahong pung laiphamlen ga mari leinaba thoning da ba thodok sing thokraba matungda asigumba thodok asi amohana tholak handana bagidamak ngarang Eastern Educational Club ahong gai gi lampak ta pangthokhiba miyam gi oiba mifam ahong gai gi wathok miyam gi wayel na kupna khanaraba matungda tongan ba warep ahum loduna Manipur gi oina laisemlon dagi laijaraklaba laiphamlen singbu athuba matamda laingakna ngak senduna thamnana ba warep lokre. Ngarangi mifamna lokhiba atopa warep anina hauji wayet lanthok oiriba khurai ahong pungi wathok athuba matamda loisinaba miyamna hotnabiba amasung Pandit Loisang Utra Sanglen amadi Ningthau Leisemba Sana Jawba yauna Manipur lengakta su wathok asi athuba matamda loisinana bagidamak haijabagi wafam yauri. Ngarangi mifamda athoiba mithunglen oikiba social activist AK Ibom Jana phongdokkibada ahong pungda leirakliba khubam asigi imana takpiramba semilon yumbalon laininglon yawba kaiphadraba khubamni adubu khubam asida kaitharakliba si miyamna su khangnarabani. Manipur gi Mehorol dagi leiraklaba ahakpa laifam ama lei haibasi lamdam sigi local leaders singna khangdrabra natragana khangna tawribra haiba wahangsu hangladuna mapa leibak tagi lakpa minadi khangpham thokti haiki. Lisang sitna leiraklaba laifam asibu laifam leni khangdrabra hangki ningthaugi matamda thau sungnanaba purakhiba makhoigi laifamdi haujiksu hangduna leiriba mafam ama koina khajillaga gate panduna thamlibani. Leisem nungsemdagi leiraklaba laifamlen asi khangu thakta lakpa kharana mullaga launanaba honabani. Ekar taraga mapan chawba lam asibu machet khaidoktuna lai miyam lasili lam machet khaidoktuna pansilakli basi aikhoigi aswonbani amasung aikhoigi kana amata leite haibani. Haujikti leibak miyamgi khutta leirabanina Delhi singna pukchel sengna handoktuna laifamlen asibu ngaktuna thamnanaba honaraklabadi afaba oigani. Masida politics sangsillaktuna kesing hena sangalakani aduga tantaraklaba matamda Delhi singi apamba phangani haiduna leirakpani haikhe.
asigi nipan da lauthokhiba Himachal Pradesh Assembly Election 2022 gi result da apunba seat humfuga nipan leibagi manungda Congress na seat nifu da mai paktuna absolute majority phangkhibagal iroinana Congress Legislature Party gi leader khankraba Sukhwinder Singh Sukhubu ngarang Chief Minister oina wasak laukhre Mikhal asida Congress na absolute majority phangbadagi state asigi Congress Party gi observer sing oiriba Chhattisgarh gi Chief Minister Bhupesh Baghel Haryana gi Chief Minister Bhupinder Huda amasung Sukla na State Governor Rajendra Vishwanath Alek Karga tha asigi tarada unaduna Congress na Himachal Pradesh ki lengak semnana bagidamak party asigi MLA singilis ama pisin kibani Governor da Congress ki lengak sembada Constitution ki matung ina ayaba pibinana ba haijakiba matung ina ngarang Sukhwinder Singh Sukhubu Himachal Pradesh ki Chief Minister oina wasak lauki Simla da pangthokiba wasak laubagi jing lemlaba thoramda Sukhwinder Singh Sukhubu Chief Minister oina wasak laukibaga loinana state asigi Congress Lusingbi Mukesh Agni Hotribuna Deputy Chief Minister oina wasak lauki wasak laubagi thoramda Congress President Malik Arjun Kharge Rahul Gandhi Priyanka Gandhi amasung party gi makok thongba lusingba singna charuk yakhi Himachal Pradesh ki Nadaun constituency dagi ahumlak hanamai paglakraba Sukhwinder Singh Sukhuna state asigi CLP gi leader oiraknana bagi lamjel da atopa lamba ani gasu mayok nakhi adum oinamak CLP gi leader khanana bagi damak chathakiba meeting singda mahakpu yetnaba leitana CLP gi lusingba khankhibani Mahairoi oirambadagi politics da khongdarakhiba mahak kumjali sing ani taraga humdoi dagi inglising ani taraga mapan phawba Himachal Pradesh ki Congress ki lusingba oirakhi aduga mahakna state politics da khongdaraktingai gi mamang kumjali sing amag chamapan mabudraga nithoi amasung lising ani ani dana Simla gi Municipal Corporation gi councillor su anirak oiramki Mahak loinana Deputy Chief Minister oina wasak laukraba Mukesh Agni Hotri ahan bada journalist oirambadagi politics da khongdarakibani handaki mikhal asida mahangni Himachal Pradesh ki Una district ki Haroli constituency dagi mai paglakhiba asigi mamang mathangsina kumja lesing ani taret Englishing ani tarani thoi amasung Englishing ani tara taret ki assembly mikhal dasu ahumlak mai paglakhrabani Tampakta trend yauraktingaida mitei maitai pu ST list da chalhanana bagi demand mai paknana ba hotna hause haina wangoi gi MLA KS Lokena phongdokre waphamasi schedule tribe demand committee Manipur STDCM na mapanglup singa khusamna duna mitei maitai bu constitution gi ST list da chalhangada bani haiduna Manipur gi MLA minister singi yumda thomjinduna memorandum Pishinbagi Chatharakliba Khongjangi Makha Tarakpada Ngarang Yumnam Huidrom Dalaiba MLA Asigi Yumda Demand Asibu Talakliba Lupsingi Yamlaba Mihut Singna Thomjinduna Haktengnana Khusinakhiba Memorandum Lausilaba Matungda Phongdorakhibani MLA na Makha Tana Haiki SDDCM na Taliba Demand Asi Mai Paklabadi Chingmi Tamigi Marakta Manaba Khunai Ama Puraktuna Purup Singi Marakta Hena Nungsi Chanahanba Ngamgani Manipur asi India gi apunba lam amadi misingda yangnarubada yamna pikpa state ni Manipur gi ching amasung tamda policy amagi makhada tokhai ba lo chatnaba amadi purup sing tokhaina thamlambana ching amasung tamgi marakta ngasi phawbada afaba mari sagatpa ngamdana laklibani asigumba tanja sida SDDCM na taliba demand asi mai paklabadi purup sing asibu jab manana leiminaba phangani haiki maram asina demand asi apunba Manipur amagi damak khwadigi maru oiba dimani hairaduna
इम्फालदा ट्रेन यौसिलक्ट्रिङैदा माइ पाक्नबा होनबा मथौ ताई हाइनसु फोंदोखि कॉन्स्टिट्यूशनगी सेफगार्ड लेट्रबा वैली एरियादा ट्रेन लाक्ट्रिङैदा शेड्यूल एरिया अमा ओइना थमौद्रबदी मितै मैतैगी तुंगी मिरोलदा अचौबा चैथेंग अमा सोइदना फंगनी हाइबगी मिपाइबा मियामदा फाउरे डिमांड असिगी मतांगदा महाकी माइकैदगिसु अंगंबा मतेंग पांगदुना माइ पाक्नबा होनगनी अदुगा करिगुंबा तंगाई फद्रगना असेंबली की मिफमदा पुथोक्तुना पास तौहननबा होनबदा अचौबा थौदांग लौगनी हाइखि श्री श्री जन्माष्टमी नुमित भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन असी हिंदू सिंगी चेंगलबा नुमित ओइदुना मतम पुमनमक्ता सुटी ओइरक्ली अदुम ओइनमक लाक्लिबा चही इंग 2026 की हॉलीडे लिस्टा यौरक्तबासिदा हिंदू पुमनमक्की थमोइदा फाउरिबा पेंदबासी येंगबिदुना हॉलीडे लिस्ट असी रिव्यू तौबिदुना नुमिसी हॉलीडे लिस्टा यौहन बिरऊ हाइना मरी लेनबसिंगदा अपील तौरक्ली मालेमदा लान असी अमा नत्रगा अमदी अदुम तौनदुना लैरी लाई हक्तक्तगी हौजिक फावबदा मालेमसी लान लोइद्रिबा मफम अमा ओइदुना लैरक्ली हाइबगा लोइनना अमुकोगी पब्लिसिटी सेक्रेटरीना थादोरकपा वारोल अमदा लान हाइबसिदी मुन्नबा फुनबा चैनबा हाटनबा ई नाइ तानबा कयानी हाइरदुना मालेमदा थोक्रिबा लान सिंगी मनुंगदा टॉप टॉपा सिंथानिंगाई ओइरिबा लान हाइबा तारबदी लोई मपू ब्रिटिश लेंगाकी लोई लेंगाकी मायोक्ता नुपी सिंह खक्तना होखिबा मणिपुर की नुपी लानी हाइना फोंदोखरे लान असिबु मणिपुरी सिंहना नुपी लानिंग सिंह थौरम हाइदुना चही लिसांग सिन्ना लेप्तना पांगथोक्तुना लाक्ली हाइबगा लोइनना हौजिक मयाई गाबा चिंजाकी मायोक्ता तुहत नैहतपी ओट नैबा हाटपा तुप्पा कयागी मायोक्ता लेप्तना ngasi phawba lantheng amaga pangkhak oina nupi singna leblakli tasengnamak hairabada ahum suba nupi lan amagi masak leblak pagum urakli hairi khunai sigi apunbagi saktam lamgi ngamkhaida singnariba kaya loinana maikei khangdana silakliba drug lalonba singna piriba chaitheng haurakliba naha singna mayai kyaba chinjaki pakta hena lupsilakpana chingbagi mipaibana khwangchet kisi थोकपा ngamdribi ima singni khunai asibu manghan kinaraba honarakpa kayagi machatsing asigi mathi phongba hengalakliba asigi chang asina sungsoi soidana lamdam asida ahum suba nupilan ama thoglakpa yai hainasu warol asina makhatana phongdorakli अवांग नोंपोक स्टेट तरेट की महिरो सिंगी मपुंग ओइबा लूप निपान की अपुल लूप नेसोना अकनबा मओंगदा इंडिया लेंगा की सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 की मायोक्ता लेप्तुना लाख्रबसु लेबा असिगी पार्लियामेंटा कुमजा 2013 की नुमित असिदा एमेंडमेंट एक्ट असिबु पास तौखिबा नुमितपु रीजन असिदा ब्लैक डे हाइदुना प्रोटेक्ट तौरखिबगी मखा तारकपदा ngarangsu ahumlak surakpa oina north eastern state singda black day gi protest taukhre ngarang chathakiba protest asigi mangoinana nesogi chairman Samuel V Jaiwana tha asigi mapanda protest asigi mangoinana thokiba cherol amada nesogi maikaidagi India lengangna parliament ta pass taukiba Citizenship Amendment Act 2019 asi Draconian लोनी हाइनासु फोंदोखरबनी अदुगा एक असिबु पास तौकिबा नुमित असिबु नेसोगी माइकेदगी ब्लैक डे हाइना प्रोटेक्ट तौबगा लोइनना अवांग नोंपोक इंडिया की स्टेट तरेटमक अमुबा फिरान अमसुंग अमुबा बैनर सिंह सिसिनदुना प्रोटेक्ट असि पांगथोकनी हाइबगी वाफम फोंदोखरबनी
लोइनना इंडिया लेंगा की माइकैदगी CAA 2019 पास तौखिबासी लेंगा असिगी अतोपा पॉलिटिकल की चुमदबा थवोंग अमनी अमसुंग मसिना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी येलहौमी सिंगदा चैथेंग पीगनी हाइबगी वाफमसु फोंदोखी लोइनना थौरम असि नेसोदा यावरिबा स्टेट 8 की महैरोई सिंगी लुप सिंगनसु सरुक यादुना पांगथोकपगा लोइनना अचुंबगी दमक लेपनना अपील तौखिबने इराबोट फाउंडेशन मणिपुर सिंधुना पांगथोखिबा मरी सुबा लौमी मिफमदा सरुक याखिबसिंगना पिरंबा सजेशन सिंग कुपना खनरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमसुंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर थोंगाम बिश्वाजिता पॉइंट 10 यावबा मेमोरेंडम अमा ngarang फाउंडेशन असिगी प्रेसिडेंट KS गोपेल लुवांगना लुचिंगबा टीम अमना पिसिनख्रे हाइरी मेमोरेंडम असिदा यावरिबा पॉइंट 10 गी मनुंगदा मणिपुर की नेचुरल फार्मिंग सिस्टम अमुक हन्ना हिंगत हन्ननबा थबक पाइखतपियु लौमी सिंगदे इथै लौखोंगी खुदोंग चाबा फंगनरबा थबक अथुबा मतमदा पाइखतपियु इरिगेशन कैनल सिंग फेल ओइबगी मरम थिदोकपियु मणिपुर की वाटर बॉडी सिंग सेमगतपियु अमसुंग वाटर पॉलिसी अमा सेमबीबगा लोइनना कुमजाली सिंग अनि कुनगा मरी फावगी मनुंगदा मणिपुर बु ऑर्गेनाइज्ड स्टेट अमनी हाइना लाउथोकपियु हाइबा यावरी मखा तारकपदा मपानगोइबा पाउ खरदंग पिजरी मध्य प्रदेश पुलिसना थांगजा अमसुंग नोमाइजिंग नुमित की लोनाबा अहिंग चथकिबा कॉम्बिंग ऑपरेशन अमदा तोंगान तोंगान बथौदोकसिंग चेनबगीदमक पुलिस रेकॉर्ड लेबा मियोय 9,000 हेना फाबा ngमखी हाइना पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल अमना फोंदोरखरे लाकलिबा कुमजा 2024 दा पांगथोकदोरिबा लोक सभा मिखलदा ओपोजिशन दा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना अमा तोइना थबक तौमिनरबदी बीजेपी लाइना माइथिबा पीबा ngमगनी हाइना बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ना फोंदोखिबगा लोइनना हिरम असिगी मतंगदा अतोपा पार्टी सिंगी लुचिंगबा सिंगा उनदुना वरी साबगी थबक चथबा हौख्रे था असिगी अंगन बसरुकता फेस अनि थोना पांगथोखिबा गुजरात असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी ना चाउना माई पाकपा ngमखिबादु आम आदमी पार्टी की असोइबनी हाइना कांग्रेस की सीनियर लीडर पी चिदंबरमना फोंदोखिबगा लोइनना कांग्रेस की ओइनदी चपचाना होनफम थोकपादु होनखि हाइना फोंदोकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की मिखल फलाउ थोरकपदा आम आदमी पार्टी ना चाउना माई पाखरबा मतुंग दिल्ली बीजेपी की लुचिंगबा आदेश गुप्ता प्रेसिडेंट फमदगी पोथाखरे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अमसुंग हानागी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट की मतंगदा माइकई कियादगी तोंगान तोंगानबा वाफमसिंग फोंदोकनदुना लाकलिंगै मरक असिदा यामना थाजदबा मवोंगदा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अमसुंग सचिन पायलट फ्लाइट अमतदा पुन्ना सिमलादा पाइसिनख्रे हाइरे था असिगी निपान हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन की मिखल फल लाउथोखिबा अदुदा कांग्रेसना चाउना माई पाखरबा मतुंग चीफ मिनिस्टर खनबगी मतंगदा तोंगान तोंगानबा वाफम कया फोंदोकनदुना लाखरबा मतुंग सुखविंदर सिंह सुखुबु हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ओइना खनखिबा अतिदा नुंगाइतबा अमता वाखलोंदा फाउदे हाइना हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की चीफ प्रतिभा वीरभद्रा सिंहना फोंदोरकले छत्तीसगढ़ की मनुंग चनबा दुर्गा रायपुर रोड हौजिक सेम साबगी थबक चथरिबा फ्लाइट ओवर अमदगी ताबगी थौदोकता मतै मनाव सिखिबगा लोइनना मचानुपी सोखरे हाइना पुलिस की माइकैदगी फोंदोखरे
हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रबा कांग्रेस लुसिंगबा सुखविंदर सिंह सुखुना फोंदोखिबदा महाकी लेंगा असिगे हानबा कैबिनेट मिफमदा स्टेट असिगे ओइना ओलेज पेंशन स्कीम OPS अमोहना इम्प्लीमेंट तौगनी हाइख्रे मथंग सहीदा पांगथोकदोरिबा मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन दा स्टेट असिगी मियामना कांग्रेस ता थाजबा थमदुना पावर सिनरबदी ओलेज पेंशन स्कीम अमोहना इम्प्लीमेंट तौगनी हाइना मध्य प्रदेश कांग्रेस यूनिट की लुसिंगबा कमलनाथना फोंदोखरे मसागी सही निफुगा मंगारोम सुरबा न्यू दिल्ली दगी नुपा अमा हालबा मतुंग उत्तर प्रदेश की मनुंग चनबा बाउरात डिस्ट्रिक्ट मई थादुना मांगन खिबगी थौदोक चेनबा मियोई अनि पुलिसना फागटपा ngamkhre थबक अमा माई पाकना अमदी मपुंग फाना पांगथोकनबा होनबदा असंबा लंबी थिरकलबदी थबक अदु कैदौनुंगदा माई पाकना पाइखटपा ngamloi चप मानना पॉलिटिक्स दा शॉर्टकट पामलबदी यामना थुना पार्टी अदु मुतखिगनी हाइना लेबा असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फोंदोखिबगा लोइनना असिगुंबा शॉर्टकट पामबसिंगदगी मियामना यामना चेक्सिना लेगदबनी हाइख्रे पंजाब तलाइबा इंडिया अमसुंग पाकिस्तान लेबा अनि की इंटरनेशनल बॉर्डर की सरुकता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ट्रूप सिंगना AK-47 एसोल्ट राइफल अनि याउना नोमई मरु अमदी अतोपा खुलाई खरा रिकवर तौबा ngamkhre हाइरे कर्नाटका की मनुक चनबा बेंगलुरुदा मतई मनाव अमा नुमिदांगी पुंग 12 हेलकपा मतमदा लंबीदा चलमी हाइबगीदमक मथौ तारंबा पुलिस पर्सनल खरना फारबा मतुंग नमफुदा लुपा 1,000 फाइन थियनख्रे अमरोमदा थौदो अदुदा चेनरिबा कांस्टेबल अमसुंग हेड कांस्टेबल अदु थबक्तगी सस्पेंड तौख्रे हाइरे चाइना अमसुंग अरब लीग की मेंबर स्टेट की लुसिंग बसिंगना कोऑपरेशन हेंगलहनबा अमसुंग चाइना अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेसिल हनबगी वाफम यानख्रे हाइना चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ना फोंदोखरे रशियन फोर्सिंगना कामेकजा ड्रोन सिंग सिसिनदुना अहिंग चुप्पा पाक्तकनना स्ट्राइक चथकिबा मतुंग थांग नुमिते यूक्रेन की खा थंगबा सिटी ओडेसादा लैरिबा मियोई मिलियन अमा मखाई हेना मईगी खुदोंचाबा फंगदना लेनख्रे हाइना प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्कीना फोंदोखरे केस कया मायोकनरकपदगी चही मरी मापनदा थैदुना लेरकिबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मचानुपा सुलेमान शहबाज नोमाइजी नुमित की अंगनबदा पाकिस्तान दा थुंगलखी हाइना PMNN अमसुंग लोकल मीडिया की रिपोर्ट सिंगना हाइरे मालेम की लेबाक पुमनमकपु चौखटहनबदा चंगलिबा ख्वादिगी मरु ओइबा मचाकती तुंग कोइना मरा तप्पा फिबम लेहनबा असिनी हाइना कंबोडिया की प्राइम मिनिस्टर हुन सेन फोंदोखरे उत्तर प्रदेश पु इंडिया की चौखट खोंथांग सिंगी इंजिन हाइना प्रोजेक्ट तौबगा लोइनना लाक्लिबा फेब्रुवारी दा पांगथोकदरिबे स्टेट असिगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 दा याहोननबा इन्वेस्टर सिंगबु थेमननबगीदमक्ता अवांगबा थाकी उत्तर प्रदेश की डेलीगेशन अमा तोरोतोंदा लैरी हाइना फोंदोरकले चाइना दा ह्यूमन राइट की फिवम सोक्चिलकपगी अकुपसिंग यावबा ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ना हंदक तो रिलीज तौखिबा रिपोर्ट बीजिंग ना रिजेक्ट तौख्रे नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी 2022 स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म दा पांगथोख्रे चही असिगी लोरेट सिंगना थांगजि नुमिता स्टॉकहोल्म दा लेबा कंसल हॉल दा मखोई की अवार्ड सिंग लौखी हाइना एजेंसी की रिपोर्ट ना फोंदोरकले फिलीपींस की
Rizal province da khanghaudana ising ichau thoklaktuna passenger car ama chenthakibadagi chahi manga gi nupi macha ama yauna passenger nipan laikidre. Chile gi volcano amadagi khanghaudana nongthakta phut lising kun wangna asaba ut mapaising kamthorakpadagi leiba asigi official singna miyamda mikupna hom singna lainanaba warning tawkhre. Sikkim government ki makhada thabak toriba employee kyana state asida hanagi ariba pension scheme amo hana implement taunana badiman hanadagi hena kansil lakraba matung ariba pension scheme amasung anauba national pension scheme gi matang da yengchinana ba amadi pension scheme ani asigi khenaba karino khangdoknana bagi damak Sikkim government na committee ama semlagani hairi. Nagagi oina leijariba customary law amasung tradition asi top topa masak leijai amadi Indian constitution gi makhada nagagi oiba customary law amasung tradition sing matam pumbada ngak senduna thamli haina Supreme Court ki Justice Sanjoy Kishan Kolna phongdorakli. Leiba asida pangthokpa mikhal singda senja thumja gi oiba thabak kaya pak sana Satharakliba asidagi thingnanaba paikhalakpa khungthangi saruk ama oina mathang sahida pangthokadoriba Nagaland Assembly election da state asigi manung chanba rengma naga village da khundariba miyoi singna sel logdanaba phirep lawkibaga loinana miyoi amatana masagi botpu selgo anabagi hainabi thadoknaba appeal tawrakli. Trinamool Congress ki lusingba Saket Gokhrena nahan Meghalaya gi Deputy Chief Minister Preston Tinsong gi mathakta police complaint ama file tawkhre. Sanabagi pau pichari Qatar na FIFA World Cup 2022 gi nahan athengbada sanakiba tournament ki aroiba quarter final match da Olivier Giroud na athengbada chankiba goal gi matengdagi defending champion France na England bu goal ani amada maithiba piramlaga semi final yauduna Morocco ga lamba tawnaragani sanabagi 53 suba minata England na phangkiba spot kick ama Captain Harry Kane kaushin bada goal oiki badagi goal amamamda manaduna lakraba matung France ki all time record goal scorer Olivier Giroud na match ki apiba matam loigadaba minute 12 watlingayda chankiba goal gi matengna match asi maipakpa ngamkhibani match asi horakpadagi team ani gi sanaroising yamna lamba manarakpadagi matam khara goal account hangdokpa ngamnadana laiki match ki 13 suba minata France ki sanaroi singna chatharakpa attack amada Antoine Griezmann na semlakpa khudongchaba amada Aurelien Chouameni na match ki ahanba goal chanduna pansil ama sunoda mangjil thakibadagi England gi maikaida pressure pisinba hauki England gi sanaroi singna goal handoknanaba phanakana honakrabasu France ki defender singna khudong chaba pikide France ki sanaroi singna su makhataba goal hapchinnanaba honaduna lakrabasu ahanba half ki apiba matam loisinba phawbada tanja phomdana leinakhi ani suba half sanaba horakpadagi goal sothariba England gi sanaroi singna
गोल हांदोक्ननबा फ्रांस की माइकेदा अकनबा प्रेशर पिरकी सानबगी यांखैगा मरी सुबा मिनटा इंग्लैंड की सानरोइसिंगना चथरकपा एटेक अमदा फ्रांस की डिफेंडर सिंगना इंग्लैंड की बुकायो सकाबु मखोइगी पेनाल्टी बॉक्स मनुंगदा तुहलुबदगी रेफरीना इंग्लैंड की फेवरदा पेनाल्टी किक अमा पीखी पेनाल्टी किक अदु इंग्लैंड की कैप्टन हैरी केन काउसिनबदा गोल ओंथोकपा ngam पांसिल अमममदा मानबदगी मैच की लमजेलदा अमुक यावबा ngamखी हैरी केन की गोल असिना ह्वाइन रूनी की ऑल टाइम इंग्लैंड की रिकॉर्ड ओरिबा गोल यांखैगा हुमदोइगा मानबा ngamkhre मतम खरा टीम अनी की माइकेदगी अहेनबा गोल चनसिनबा ngamnadana लाख्रबा मतुंग सानबगी हुमबुद्रागा निपान सुबा मिनटा फ्रांस की सानरोइसिंगना चथरकपा एटेक अमदा एंटोइन ग्रिजमालना सेमलकपा खुदोंगचाबा अमदा टीममेट ओलिवियर जिरोडना गोल अमा चंदुना पांसिल अनी अमदा मांगजिल थाहनखी लोइनना मैच असी सानबगी लोइबा मिनिट फावबदा गोल अनी अमदा मांगजिल थाबदगी फ्रांसना इंग्लैंडबु माइथिबा पिरमखी फीफा वर्ल्ड कप की अहानबा टाइटल लोबगी मिटयेंग थमलखिबा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगलान कातर फीफा वर्ल्ड कप की नहान सानाखिबा क्वार्टर फाइनल दा पोर्तुगाल मोरोक्को की मखुता माइथी होबदगी लोइसिनख्रे नहान सानाखिबा क्वार्टर फाइनल मैच असी लोइसिलकपदा रेफरीना फुल टाइम हुइसेल खोंगलकपदा माइथी होरबा टीम सिंगी फील्डा निंगबा काइबगी फिबम कया उखी मोरोक्को की सानरोइसिंगना फीफा वर्ल्ड कप की पुवारीदा सेमीफाइनल चंगबा अफ्रीका लेबा ओइदुना नुंगाइबा फोंदोखी माइथीबा नंगबदगी टूर्नामेंट असिदगी मपान थोख्रबा पोर्तुगाल की सानरोइसिंगना फील्ड की मफम कयादा निंगबा काइना लेबा उखी अदुगा पोर्तुगाल की स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो थमोय काइना ममितगी पिरांग सिंथदुना तौफम खंगदना लेपसु उखी मसागी सही 38 सुरबा पोर्तुगाल की स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो कातर की फीफा वर्ल्ड कप असिना अरोइबा ओइरिबनी नहान सानखिबा क्वार्टर फाइनल मैच की अथेंगबदा क्रिस्टियानो रोनाल्डोना बेंचतगी महाकी टीमबु माइ पाहनबा ngamkhide नहान सानखिबा मैच असिना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चामगा मौबुद्रागा तरुक सुबा इंटरनेशनल मैच ओइदुना ऑल टाइम मेंस रिकॉर्ड का मानबसु ngamखी पोर्तुगाल ने यूरो 2016 की टाइटल लौबदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सु सरुक अमा ओइखिबनी रोनाल्डो सु सरुक अमा ओइखिबनी अदुबो मसाना असिगी ख्वादिगी चावबा टूर्नामेंट ओइरिबा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफीदी महांगना हौजिक फावबा फंगबा ngamdana लाखिबदगी मंगलान अमगुम लैहौरे थांगजि नुमिता मोरोक्कोगा अमसुंग पोर्तुगालना सानाखिबा क्वार्टर फाइनल मैच असि हौरकपदगी अकनबा लंबा मायोकनखिबनी महांगना बेंचतगी थेंगना थोलकलबसु सोथरिबा गोल अदु हंदोकपा ngamkhidabadagi माइथी हौबनी गेम असिगी ख्वादिगी चावबा इन्वेंट असिदगी निंगबा काइना लेहौरबा क्रिस्टियानो रोनाल्डोना क्लब की कैरियर दसु कौरकपा गाइबगी फिबमदा लैरी पोर्तुगाल की मैनेजर फर्नांडो संतोषना हाई महाकी टीमना थांगजि नुमिता सानाखिबा क्वार्टर फाइनल मैचता मोरोक्को की मखुता सुइनो अमदा माइथी हौदुना टूर्नामेंट असिदगी मपान थोख्रबसु रोनाल्डोना बेंच थादोकलगनी हाइबगी वारेप अदुदी होंदोकपा लैखिदे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हौजिक क्लब अमतदा याउद्री महाकी हानगी क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड सु महांगना पीखिबा चेनरबा टीवी इंटरव्यू कमेंट अमगी मतुंगदगी मरी तनख्रबनी
इंडियन स्कीपर रोहित शर्मा हंदकता बांग्लादेश का सानाखिबा अनीसुबा ओडीआई मैचता फील्डिंग तौरिंगैदा ओइ थंगबा खुपी सोखिबदगी लेबा अनीना सानागदबा अहानबा टेस्ट मैचता सरुक याररोय केएन राहुलना टीम असी लुसिंगलगनी हाइना बीसीसीआई ना नोमाइजी नुमित्ता लाउथोख्रे पेसर मोहम्मद शामी अमसुंग ऑन राउंडर रविंद्र जडेजासु मपुंग फाना फगटपा ngamdabadagi बांग्लादेश का सानागदबा टेस्ट मैच अनिगी सीरीज असिदा यावररोय हाइरी ओपनर अभिमन्यु इंडिया की स्क्वाडता हापचिंदुना रोहित शर्मा की महुत सिलगनी अदुगा चितेश्वर पुजाराना अहानबा टेस्ट मैचता केएन राहुल की डिप्यूटी ओइरगनी लेफ्ट आर्म प्रेशर उन्नाटकट इंडिया की स्क्वाडता चही तरानिथोय की मतुंगदा अमुक हलकपा ngamkhre इंडिया की स्क्वाड असी केएन राहुल कैप्टन सुमन गिल चितेश्वर पुजारा वाइस कैप्टन विराट कोहली श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत विकेट कीपर केएस भारत विकेट कीपर रविचंद्र अश्विन अक्षर पटेल कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर मोहम्मद सिराज उमेश यादव अभिमन्यु ईश्वरन नवदीप साइनी सौरभ कुमार अमसुंग जयदेव उनाकटने थाईलैंड की कोनुंग बैंकॉक चथरक्पा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स माई पाक्तुना नुपागी बैडमिंटन सिंगल्स वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क की विक्टर एजेंसन अमसुंग वर्ल्ड चैंपियन जापान की अकाने यामाकुचिना नुपा अमसुंग नुपी की सिंगल्स की चैंपियन ओइख्रे इंडिया वीमेन अमसुंग ऑस्ट्रेलिया वीमेन नगरांग सानाखिबा निसुबा T20 इंटरनेशनल मैचता युम्बु इंडिया ना ऑस्ट्रेलिया बु सुपर ओवर दा माइथिबा पीख्रे मैच असिगी टॉस इंडिया वीमेन ngamduna फील्डिंग खनकी ऑस्ट्रेलिया ना हाना बैटिंग तौरकपदा ओवर कुंदा विकेट अमा आउट ओइरगा रन 134 लौकी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग द ओपनर हिलीना बॉल 15 मायोकनबदा 4 येरगा रन 15 लौकी अतोपा ओपनर मुनीना बॉल 53 मायोकनबदा 4 येरगा आउट ओइदना रन 32 लौरंबासिना ख्वादिगी फजबा ओइखी अहुमसुबा बेस्ट वुमेन ताहालिया मैकग्राचु बॉल 58 मायोकनबदा 6 अमसुंग 4 येरगा आउट ओइदना रन 63 लौरमखी इंडिया मैच असी माई पाकनबा रन 139 लौबगी मथौ ताखिबदा ओवर कुंद विकेट 5 तुरगा रन 134 लौखिबदगी मैच असी ताई ताखी सुपर ओवर सानरकपदा इंडिया ना ऑस्ट्रेलिया बु माइथिबा पिरंबने इंडिया की बैटिंग ओपनर ओइखिबी श्रीमिति मंदाना बॉल 95 मायोकनबदा 6 मरी अमसुंग 4 येरगा रन 63 लौरंबासिना टीम असिगी ख्वादिगी फजबा बैटिंग की परफॉर्मेंस ओइखी इंडिया की मकोक थोंबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग ISL की ngarang सानाखिबा लीग मैचता केरला FC ना बेंगलुरु FC बु गोल 3-2 माइथिबा पिरमलगा पॉइंट टेबल की मरी सुबदा काखतख्रे केरला वर्स्टरना युम्बु ओइदुना सानाखिबा मैच असी हौरकपदगी विजिटर टीम ओइरिबा बेंगलुरु FC की सानारोइसिंगना एटेक हेना चथादुना प्रेशर पिसिनबा ngamखी मैच की 13 सुबह मिनटा बेंगलुरुना फंखिबा पेनाल्टी अमदा कैप्टन सुनील सेत्रीना गोल ओंथोक्तुना पांसिल अमा सुनोदा मांगजिल थाखिबदगी युम्बु टीम की माइकेदा प्रेशर हेना मायोकनखी केरला की सानारोइसिंगना सोथरिबा गोल अदु हंदोकनबा अनौबा लालोंग यातुना बेंगलुरु की माइकेदा एटेक चथबा हौखी मैच की 15 सुबह मिनटा केरला की सानारोइसिंगना चथरकपा एटेक अमदा लेस केविसना गोल अमा चंदुना पांसिल अमममदा मानहनबा ngamखी मखाताना सानरकपदा युम्बु केरला की सानारोइसिंगना एटेक हेना चथादुना अमुक लाखी अहानबा हाफ की अपीबा मतम लोइगदबा मिनट 2 वाटलिंगैदा केरला की सानारोइसिंगना
चथरकपा एटेक अमदा एड्रियान लुनाना सेमलकपा यामना फजबा खुदोंचाबा अमदा टीममेट दिया मांटोकोसना गोल अमा चंदुना पांसिल अनि अमदा मांजिल थारगा अहानबा हाफ लोइसिनखि अनिसुबा हाफ सानरकपदा गोल मांजिल थारिबा केरला गी सानरोइसिंगना बॉल पाइबगी चांग हेंदुना एटेक चथदुना अहेनबा गोल चंसिननबा तंजा थीदुना लाखिबदगी मैच असिगी लोइरकपा मिनिट फावबदा गोल अहुम अनीदा मांजिल थाखिबदगी केरलाना बेंगलुरुबु माइथिबा पिरंबने पोर्टुगाल की नेशनल फुटबॉल टीम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का चौराकना डिकेट अनि लोइनरकलबा मतुंग थांगचि नुमिता मोरोको गा सानाखिबा फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल द पोर्टुगाल पांसिल अमा सुनदा माइथि होबदगी लेहोरबा मतुंग दगी रोनाल्डो की मतम लोइसिनखिबदगी टीम असिना मखा ताना पांगथोकदबा टूर्नामेंट सिंगिदमक सेम साबा हौख्रे रोनाल्डो ना फुटबॉल की इंटरनेशनल स्टेज असी कतर की इन्वेंट असिदा लोइसिननबा पांदम थमखिबनी महांगना पोर्टुगाल की टीम दा कैप्टन ओइना सानरिङैदा रेकॉर्ड स्कोलर अमसुंग ख्वादिगी फजबा सानरोइ ओइरिबा अदुदी अदुमक लेंदना लेहौरगनी कुमजा लिसिंग अनि तरा मरीदगी टीम असिना तोंगान तोंगानबा कोच कया की मखादा ट्रेनिंग फंगनकलबा मतुंगदा मथंग सहीगी मार्च थादगी हौगदौरिबा 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन दा मिजेंग थंबा हौख्रे कतर की इन्वेंट असिदा क्वार्टर फाइनल यौरकपासी पोर्टुगाल ना थाजबसिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबनी पोर्टुगाल टूर्नामेंट असिगी ग्रुप स्टेज दा मैच अनि माइपाक्तुना मकोक ओइरगा नो आउट स्टेज यौरकपनी ग्रुप की अरोइबा मैच ओइना साउथ कोरिया गा सानबदा अथेंगबदा चनखिबा गोल की mateंगना साउथ कोरिया ना माइपाखी मखोइना राउंड ऑफ 16 दा स्विट्जरलैंड बु गोल तरुक अमदा चाउना माइथिबा पिरमलगा क्वार्टर फाइनल चंगलकपने पोर्टुगाल की क्वार्टर फाइनल लंबा ओइखिबा नॉर्थ अफ्रीकन टीम ओरोकोबु लाइना माइथिबा पिदुना सेमीफाइनल यौबा ngमगनी हाइबगी अचौबा थाजबा लैखि अदुबु रोनाल्डो अमसुंग महाकी टीमना फजबा परफॉर्मेंस उतपा ngमखि दबदगी खुदोंचाबा कया मांगहनखिबदगी मैच असि मखोइ माइथिबा नंगहौबदगी टूर्नामेंट असिदगी मपान थोगलखिबने मसागी सही कुंठा तरे सुरबा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना नुपागी सॉकर दा रेकॉर्ड ओइना गोल सामगतरा निपान चल्लबा मतुंग इंटरनेशनल ड्यूटी दगी पोथाबदु मालेमगी मियामना खौरांग नंगाइरी महांगना नेशनल टीम दा चही तरागा मापन सानरकपदा पुना मैच सामगा मबुद्रागा तरुकता सरुक याबा ngमखिबने पोर्टुगाल की अतोपा सानरोइ पेपेसु कतर की इन्वेंट असिना महाकी अरोइबा मेजर टूर्नामेंट ओइरी फर्नांडो सांतोस कुमजा लिसिंग अनि तरागा मरीदगी पोर्टुगाल की कोच ओइना थौदांग लौरकपनी रोनाल्डो ना टीम असिदा सरुक याद्रबसु नहा ओइरिबा टैलेंट लेरबा सानरोइ कया अमा याउरी मसागी चही कुनगा माथोइ सुरबा गोनकालो रामोसु स्विट्जरलैंड गा सानखिबा मैचता हेलट्रिक चनबा ngमखि बेनफिका दा सानरिबा सेंटर बैक एंटोनियो सिल्वासु यामना फजना सानबा ngमली टीम असिदा फुल बैक डियोगो दालोट अमसुंग नुनो मेडेसु मथंगसिना चही कुनगा हुमदोय अमसुंग चही कुन सुरी टॉप रैंक ऑस्ट्रेलिया ना अनिशुबा डे एंड नाइट टेस्ट दा विस्टर वेस्ट इंडीज पुरन चामरी गा तरा मापन दा माइथिबा पिरमलगा सीरीज अनि शिनोदा लौख्रे सीजन असिगी अहानबा इम्फाल दारवी ओइना खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा सानखिबदा ट्राउ एफसी ना गोल हंदोकलगा नेरोका एफसी बु पांसिल अनि अमदा माइथिबा पिख्रे थांगबा रगुइना अहानबा हाफता बोली द चनखिबा गोल अदुना हाफ फावबा मांजिल थाहनखि अदुबु ट्राउना मेस्की अनिशुबा तांककता मवोंग अमदा खुद हलकपा ngमखि जेरसनगी हेल्डिंगना पांजन मानहनबा मतुंगदा कोमरोन तुर्सनोवकी पेनाल्टी अमा पोस्टदा पानखि अमदि गॉडफ्रेडना इंजुरी टाइम दा रेड पाइथॉन्सबु पॉइंट अहुम फंगनखि
Darby asigi ahanba etem Nerokana minute nipan chatpada midfielder Mirza Lon Kasimov na mahaki Uzbek teammate Zardo Zakhonov tamna khai kiba ball adu area mapandagi kausinbada crossbar mathakta chatki Khogengi team hasina minute kun chatpada chatharakpa attack amada mangjil thaba ngamki nongan bana area matondagi kausilakpa shot ama traugi defender dagi thaktorakiba adu Jordan Flexer na phangki loinana Jamaican forward asina ningthina chest control tawraga thangba Raigui gi khudong chaba sembiduna sahi noriba midfielder asina boli da kausinduna season asigi mahaki ahanba goal chanki All Manipur Football Association na Sinduna Lamlong Thungkhong Artificial Turf Ground da team tare na saruk yaduna jathariba tarahumdoi shuba ampha Seniors Women's Football League 2020-2023 qualifying round for IWL gi ngarang sanakiba mesing da Kripsa Nauremthong amasung YWC Langthaban mai pakre Manipur Kang Association na Sinduna October 2 dagi Kangkhut Taraganipa na group Taruk thokna khaidok ibudau Pangalba Kangsang Khundrak Pamda Satharakpa Humpuga Manga Shuba Sarsursan Singh KCSI CBE League Kam No Out Ningsing Kang Tournament ki winner Klasa Kaino Kangkhutna oikre Leiba asigi machin tumkhalakli ba tennis sanaroi haubam busana title defend tawba ngamduna handak sumaisnam Basanta Kumar Ningsing invitation tennis tournament ki mapu oikre Manipur Veteran Cricket Association MVCA na sinduna ngarang dagi Luker ground da team tarama thoina group ani thokna khaidoklaga saruk yaduna tarama pansuba Manipur Veteran Cricket Tournament 2022-2023 sanaba hokre tournament asi hokdokpagi thoromda lamsang ACG MLA Sorokhaibam Rajen MVCA gi President and Indrajit Patron CS Sauba Vice President A Birendra M Mohadas MNCA gi Treasurer Chongtham Rishikan Associate Professor Dr. E. Borod na mathang sinu Chief Guest President Guest of Honor sing oina saruk yaki ahoba mesoina Group A gi sanaki bada YWC Langthabal na YUCC kwa Kaithelbu wicket tareta maithiba pikhi Morocco na thajaduna World Cup semi-final changkiba sina national team gi mapangal kalhan bada diaspora singna kaya yamna thodang loba ngami loinana masi mari leinaba thabak thorom sing hena pangthok narakna bagi achoba horakpham ama oiraba yari haina panari World Cup asigi miyoi kunga tarungna saba Morocco gi squad ta tara mari dilaiba asigi mapanda pokpa ngaktani Masigi masing asi Qatar gi tournament asida sanaba yariba topa team singdagi khwadagi yamba oiri masigi thaurang asina Europe ki tongan ba mafam singda chaurakpa migrant community singi sanaroi singda khudong chaba ama phanghanba ngamle Canada da pokpa goalkeeper Yonis Bongnongna goal amakhak chalhanbada ngairi Madrid da pokpa Slav Hakimi yethangba wing da ningthina sanaba ngamli dasta saurakpa Sofyan Amrabat na midfield da choba chapu ama piri amasung France da pokpa Sophaini Baukphal na oithangba romda mathau ningthina pangthokpa ngamli
फ्रांस पांथोखिबा 1998 वर्ल्ड कप ता अहान बोइना फोरेन दा पोकपा मोरोकान अमना नेशनल टीम दा यावबा मतमदा मवोंग तादबा थौरांगनी हाइना कन्ना यानिंगदबा फोंदोखिबा बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, नेदरलैंड अमसुंग स्पेन गुमलबा लेबाकसिंगसु हौजिक्ति ngasi thorang asi sizinari Europe migrant gi population khwadigi yamba si Moroccan singna oiri chaurakna million manga romni government ki agency council of the Moroccan community abroad ki matung ina Europe ta leiba chahi taragani pandagi kunthraga manga phawbi manung da leiba Moroccan chada humpuga mathoina chahi khudingi Morocco da lai hairi Traditional sports sing international gi thakta pukhatna ba honagani amasung mathang sahi gi August taraga manga phawbu gi manung da laiba asigi tongan ba mafam singda Khelo India Center lising ama hangdokani haina Union Sports Minister Anurag Thakurna haukiba irai numita Lok Sabha da thajaba pikre loisilakpada maroiba paw amana Khwairambal Kaithal da underground parking saba haure imoinu ima Kaithal gi makhada sagaliba parking asida amukta gari chahumgani phumu thamba yagani hairi ISW center gi target yobagi Manipurna mana phangle ahong pungi wathong miam gi wael na warep ahum laukhre khurai ahong pung laifamlen bu Ram Janma Bhumi gumna wathong oihanbi kanu hairi Congress ki Lusingba Sukhwinder Singh Sukhu Himachal Pradesh ki Chief Minister oina ngarang wasak laukhre Mitei Meitai gi ST list tampakta train yoraktringai da mai paknana bohona si haina MLA Lokena phongdorakli Manga leimana Mitei Chanu gi mingthol phangkhre Best of Amik Imphal West ki preliminary round pangthokre amadi Citizenship Amendment Act 2019 Black Day Nesona NE State Pumnamakta protects tokre Pijariba pausing asiga loinana hauziki oinadi nungtigi phongliba pause singdagi lokthok saba maru oiba pausing miyamda pijaba loisunjari midyang tabiriba mati tabiriba